Filip Dangubić, dober dan in dobrodošel v Celje, dobrodošel nazaj domov. Filip, veš, kje smo v tem trenutku, čigav dom je tole, kjer zdaj stojiva? Znam da, nalazimo se na sjevernoj tribini u domu 12. igrača NK Celja, njegovih najvjernijih navijača Grofa koji su ga svojom potporom i navijanjem zapravo nosili do ovogodišnje titule. Takoj na začetku si Filip osvojil srca naše navijaške skupine Celjski Grofje. Bil si že v Knežjem mestu, 3 leta so minila od tega. Kje si bil do zdaj v teh 3 letih, kaj si počel? Da, u međuvremenu put me vodio svuda po Europi, bio sam u rodnom gradu u Rijeci pola godine gdje nisam puno igrao, nakon toga sam išao u Slovačku, u Spartak Trnavu, tamo igrao kvalifikacije za Ligu prvaka i grupnu fazu Europske lige, osjetio to jedno europsko iskustvo i nakon toga sam proveo 6 mjeseci sada, odnosno 7-8 mjeseci koliko je bilo u Rumunjskoj, u Kindiji, u prvoj ligi i eto, put me tako vodio od Celja do Celja. Če se ne motim, si iz Romunije poletel najprej proti Milanu, pa potem v Rijeko, v Celje si prišel iz Rijeke. Kaj si razmišljal na poti, kakšni so bili tvoji občutki, tvoje misli? Da, evo, praktički 24 sata sam proveo na putu uz nešto malo odmora, ali imao sam dosta slobodnog vremena i na aerodromu za razmišljanje o svemu i moram reći da su emocije dosta izmiješane. To neko uzbuđenje, iščekivanje nove sezone, sreća, zadovoljstvo i vraćam se tamo gdje sam se lijepo osjećao i to mi je stvarno jako bitno u ovom trenutku i nadam se da ću svojom kvalitetom i iskustvom pridonijeti ekipi na najbolji mogući način. V tisti prvi eri si imel na svojem hrbtu devetico, tokrat si izbral številko 55, kak poseben razlog? Da, malo simbolike iza toga svega, 5.5 je datum mog rođenja, tako da eto, odlučio sam se za taj broj i nadam se da će mi donesti sreću u ovoj sezoni. Ko si bil v Knežjem mestu, so že bili tukaj tudi nekateri fantje, ki so zdaj v rumeno-modri slačilnici. Prav tako poznaš trenerja Dušana Kosića, principe, zahteve našega strokovnega štaba. Zato ti bo Filip vendarle nekoliko lažje. Sigurno da će mi suradnja s trenerom Kosićem koju sam imao prije pomoći u prilagodbi, u bržoj prilagodbi zato što znam principe i neke nogometne ideje koje on zahtijeva i traži. Što se tiče suigrača, s nekim igračima sam već igrao kad sam bio ovdje, neke poznajem ovako, a s ostalima ću se upoznati, ja mislim vrlo brzo jer smo svi dosta mlada ekipa i mislim da bi trebali vrlo brzo kliknuti na terenu i to pokazati partijama. Filip, koliko nas poznajo nogometni klub Celje na Slovaškem, v Romuniji, sploh zdaj po tej zadnji sanjski sezoni, vedo, kdo je NK Celje, kje je? Pa u Slovačkoj su se dosta zapravo upoznali sa slovenskim nogometom što se tiče barem kluba gdje sam ja bio kad smo u 4. pretkolu Europske lige izvukli Olimpiju i mislim da tu su dosta se raspitivali kod mene jer su znali da sam bio u Sloveniji. Pitali su me i za Olimpiju, ali i za klubove gdje sam ja bio i naravno tu sam onda spominjao i Celje, tako da mislim da su, a pogotovo sad nakon ove sezone, još više upoznati sa Celjem kao klubom. O tvoji vrnitvi nazaj v nogometni klub Celje te jutri proti Ptujski Dravi žal še ne bomo videli v kadru. Prijateljski obračun na stadionu z Dežele tule za zaprtimi vrati ob 10. uri dopoldne. Tvoja prva aktivnost bo sobotni prijateljski obračun na Maksimirju z zagrebškim Dinamom. V nedeljo tudi ti zdaj nestrpno pričakuješ žreb za prvi krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Videl si možne nasprotnike, imaš kakšno posebno željo? Pa što se tiče utakmice s Dinamom, mislim da će biti jedna prava atrakcija i za gledatelje i za nas igrače jer se sastaju prvaci Hrvatske i Slovenije, mislim jako kvalitetne ekipe sigurno i to će se vidjeti na terenu. A što se tiče ždrijeba za Ligu prvaka, vidio sam da mahom nas čekaju potencijalni, to su prvaci svojih država, tako da mislim da nema slabog protivnika, ali kako se igra na jednu utakmicu, mislim da je sve moguće i uz tu tehničko-taktičku disciplinu imamo itekako šanse za proći u sljedeći krug. V prvem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov tudi državni prvak Romunije in Slovaške. Oba poznaš, boš lahko takole, če nam jih usoda nameni, pomagal trenerju Dušanu Kosiću, našemu strokovnemu štabu, prenesel nekaj izjemno koristnih informacij o obeh nasprotnikih? Da, nažalost što se tiče rumunskog prvaka sa Klužem nisam igrao jer se u Rumunjskoj dijeli liga na play-off i play-out, tako da iskreno ne poznajem ih previše. Što se tiče Slovana, s njima sam igrao 2 puta. Tako da tu sigurno mogu pomoći treneru s nekim savjetima, jako kvalitetna ekipa, možda nešto slabija nego prošle sezone jer je otišao jedan od boljih napadača koji je
bio i glavni dio ekipe, ali i dalje oni imaju jako dobre i kvalitetne pojedince i mislim da će biti teška utakmica u svakom slučaju. Filip, najlepša hvala za tale prijeten pogovor in dobrodošel nazaj domov. Hvala vama.